کردستان واتیا وی پیوی ولات کردانه جی کرد اوستان پیکتی به هزاران سالن دگل کردان گلک قوم جدا لکردستان دجین بریا هزاران سالان جی پیشین کردان رد گوتن کردی کاردا کادو کاردوخ گوت کورتوخ گورتای کردایه و تیاوان قهرمان و جیاییه بلی و تیا پیوا کرد قهرمان و جیاییه ستام پیوک ایندو ایرانیه و تیا ولات دحوینه رهی وی پیو آری ستنو یکو ستند آ انگلیزی جبی رهیه آخا کردستان کم زیده 700,000 کیلومتریه هجمارا کردان جه 40 میلیونان زیده تره جه سر دیرو که حیانها کردان جه 25 زیده تر دولت مزن آبا کرنه زمان کردان کردیه کردی جه 5 زراویان پیکتی 1 کرمانجی 2 سورانی 3 لوری 4 گورانی 5 زازاکی کسی که زراوی خو باش بزانه دکاره ده روزان دخوا فیری خواندن و فهم کرن زراوی کدم بکه افقاس نیزی هفن ینکو باور دکن جهر پر دورن کردیا خو باش نزانن پر هندک دزانن لو مال سروی هزرینه زمان کردانی ایروین جمال باتا ایندو اوروپیه بلی زمان کردان جمال باتا آری و جبشا ایرانیه جبرک و کردی و زمان وک فارسی، انگلیزی، فرانسی، هندی، روسکی، ارمنی و هر وکدن جیک مال باتینه بنگه هیو و منطقی وان دش بن هب کرد آذری و 20 میلیون بلوچ نوی مدیانن لازمن هفن جیک کنه دینه لمخابن آذریان زمان خواه جبیر کرنو ایدی بترکی دا آخبن مگود کردی زمانه که آری و ایرانیه گلو آری کینه و ایران کویه کرد، انگلیس، روس، فارس، آذری، هندستانی، ارمنی، فرانسی، آلمان، پاکستانی، افغان، اسپانی، مولدوی اوکراینی یونانی و هنک قومندن جیک مالباتینا لازمن هفن زمان وان قومان آریه کردیا از نها بید آخوم کردیا آریه جوالات آریان اکبنی رد بیجن ایران اف گوتن بریا هزاران سالان د کتابا زردشتیان آب پیروز ده آنگود آوستای ده وکی آریانم هاتیه نویساندن جبو مروین کرد، ارمنی، فارس، بلوچ،
آذری یخنوب اوست پشت و تاجک هر وکدن دگوتن آریانام و بشتره وینا بخوا گوهری او بو ایران 1935 ریوبرین دولتا پرسیا گوتن دولتا ما تنه نیا فارسانه کو امجیره دبیجم پرسیا لوما ناوی دولت گوهرینو گرن ایران دا کو هرکس بزانه او دولت همو قوم آریه گلو ایران کدره کردستان ارمنستان تف دولتا ایرانیان ها افغانستان تاجیکستان ترکمنستان ازبکستان آذربایجان بلوچستان بشک چین و کرگزستان قوم وکی ترک و عرب بشتره هاتن سر و آخری بله لو ما ام دبیجن کردی زمانه که آری او جچق ایرانیه کردیا میجین آنگو یا پیشین نه آری بو پشتی دولتا مدیای آوا بو همو کردیندن حلاندن زراوه کی خواه آنگو کردیا خواه آری بتف کردان دا قبول کرن دوی رنگی ایدی نتوابونا کردان بریه 2000 سالان دست بگیر نهاجه گلک گوتنین کردیا میجین آنگو کردیا کبنی دمینن جبو میناک صوبری گوتنک جه کردیا بریه جه کردیا میجینه لی ملوانی گوتنک جه کردیا مدیانه واتیا هر دویان جه یکه ایدی بزانم گو پیوا سو آنگو آو نه ترکیه جه کردیا میجینه جه کردیا بریه کردستان لجور و ناوند مزوپوتامیا و لروجاوه ایرانیه ولات کردان ابن دست دست وان دولتان ده سوریه ایران ترکیه عراق ارمنستان و آذربایجان باجار ناوندی آمد هولر و شهر کردن جدروی کردستان دو باجار هنکو جباجارن کردستان پرتر کرد لیدجین او جه استنبول و خراسانن الاستنبول کم زیده 5 میلیون کرد دجین هنک آینین دینن لکردستان پیدا بونه کردستانیان دیاری جیهانی گرنه اون یک یزدانیتی نهبوی سه مذهب ناویوان مذهبان اون علویتی ازدیتی و یاریسانیتی جیاریسانیان را دبیجن اهل حق جه هنک کرد دبیجن ازدایتی و علویتی جزردشتی پیدا بونه لی او پر خلطه حیانها چه زانستان چه زانیاران آنجر و برینوان ین دینی نگوتنه ام زردشتینه و هیچ قبول ناکن جبر کو دینوان لبریا زردشتی هبو
زانیارên êzidiyan ji kurmancên me gelek acizin ku her dibêjin wan zerdeştî. Mesela yek ji wan zanyarên êzidiyan Tosinê Reşîd e ku gelek gazincên xwe li kurmancan dike di kitêba xwe de. Du, Zerdeştî. Zerdeştî dînê dewleta Hexamenîş û Sasaniyan bû. Yezdanî ji dînê dewleta Medyayê bû. Zerdeştî bawer dikin ku du xweda hene. Xwedayê qenciyê û xwedayê xirabiyê. Lê êzidî, Elewî û Yarîsan baweriyê bi yek xwedayî tînin. Ev cidahî ji bo du dînan pir û pir mezin e. Yezdaniyetiyê gelek tesîr li çanda zerdeştiyan, felehan û misilmanan kiriye. Dema yezdaniyetî kêmahê beriya 4000 salan peyda bûye, qebûl kirin ku piştî vî dînî dê xweda ji bo qenciya mirovan gelek dînên cida peyda bike, gelek peyamberan rê bike. Lewma dîn, peyamber û alimên cida yên baş û qenc pîroz hesibandin. Ji bo mînak heger hûn berê xwe bidinê êzidiyek an Elewiyek ne misilman, Mihemed peyamberî an ji İmamê Elî wekî kesayetiyên pîroz qebûl dike, an got dînê yezdaniyetiyê gelek fireh e. Di dîrokê de, di tarîxê de qewmê li pêşiyê bûye filah Kurdin. Dîsa piştî Ereban qewmê li pêşiyê bûye misilmankîne Kurdin. Hêjayê gotinê ye ku kitêba cihûyan Talmud destûrê dide ligel İbraniyan tenê Kurd bibin cihû. Têda dinivîse ku ji ber qencî û başiyê Kurdan ev destûr hatiye dayîn. Lewma gelek Kurdên cihû jî hene. Guhdarên hêja ez bedel bo Selî min ev bername pêşkêşî we kir. Êmanet, sed êmanet, an Kurdistan an neman.